لله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Tumpah. Tinggal tumpah tu. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يبتشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, penampilan selanjutnya Korea dengan nomor peserta T3.29 yang akan membacakan surah Fatir ayat 1 halaman 392 dipanggil Korea dengan nomor peserta T3.29 yang akan membacakan surah Fatir ayat 1 halaman 392. Disilakan bersiap-siap Kori dengan nomor peserta T3.30. Aska. Ayo silakan. Tidak bunyi Tinggal visual lagi. Tinggal itu lagi. Tinggal sandinya tuh. Punya Aska ada juga nih. Kan sama pakai lampu. Udah batal lain apa? Saya itu sebenarnya. Tak boleh gigit. Teman kan ada digigitnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Jadi pertanyaan terakhir dulu. Ya. Ya, itu kan sebinal ya. Main Pak. Orang hafal pun Pak. Bikin kalau. Kut baho Mas. Tapi nyan, ha? Kut baho. Ajnihatin masna wa sulasa wa ruba.
Yun, ay. Meron mana ya siguro. Yo, itu. Bisa dinaikin na lang. Ini sih. Mana tayo sa camera dyan. Ya, jangan makanan. يزيد في الخلق ما يشاء Nah, sebelum umi, Allah إن الله على كل شيء قدير kan awak mau dapat dari produksi. Nilai was sama panah itu. Tidur aku tadi apa? Bukan enggak, ini ada salur dengan dia. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Jadi diberikan awak. Mana pete? Jadi di sini. Tanpa apa sih? Apa mesti kan dia akan kalau istilah tinggi. Ya, mengikut dulu lah. وما يمسك فلا مرسل له من بعده Kalau kita semua terpaksa tulis saya tak وهو العزيز الحكيم ada sebenarnya. Kalau sekedar kirama يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم putra materi itu banyak catatan. Kalau memberikan bana gitu, tinggal itu, tiga itu kan setengah tiga. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
Seska. Dik, dia lah tadi. Dik. Terus ya. Apa tuh? Oh, kaligrafi. Ridho. Dipanggil Kori dengan nomor peserta P3.30 akan membacakan surah Al-Hajj ayat 18 halaman 301. Dipanggil Kori dengan nomor peserta P3.30 akan membacakan surah Al-Hajj ayat 18 halaman 301. Disilakan bersiap-siap Korea dengan nomor peserta T3.31. Dipersilakan untuk mengambil makro. Dulu kan ngaji kok tak. Ya, ada dulu. Kalau lo jualan tak boleh speed lah. Oh, tak boleh. Boleh. Oh, boleh. Siap. Mungkin enggak masuk mungkin salah pun nak berulang mungkin. Nomor Ridho kok. Ridho kok keren kan? Boleh kan? Win. Kalau kamu itu. Enggak, Mak. Buat lo. Kebelah. Lah bondo. Keren tuh. Iyo, Ridho kadang Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Beliin nama itu. Dia tak agak tu kan? Iya, tadi lah lagi ujung mah. Balon aja nampak si kue. Buka jam. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Kakak.
Bah. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Udah capek pulang lagi? Ya, Iya udah. Lu tampil sa prendo lu. Hah? Lu tampil sa prendo. Uyang, ayo dah, uyang lagi dah, Tampil. uyang dah, ayo dah. Nata tunggu tema Nabi mau tampil ngaji. وكثير حق عليه العذاب. Labi. Labi maksudnya. Macam ada dia Kak Emi. Kak Emi. Oh, Kak Emi. Hah? Itu sebelah kanan. Bahasa. ومن يهن الله فما له من مكرم. Reda Rondo. Ayo mari. Reda kan tampil. Orang Reda naik ya? Iya. Sama di sini sudah. Tado kan merah. إن الله يفعل ما يشاء. Oh, lu ngaji ya? Dia dulu kurang mendalam. Ini nantilah laki-laki. Ini sekitar bentar. Siap ikut. هذان الخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا Sini. Pendekin lagi ya. Pendekin lagi. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Mati kan? Tadi kan lagi mana? يصب من فوق رؤوسهم Mana ini الحميم. kan serpentor ni? Enggak tahu. Enggak ada nak. Kecil ya jadi. Oh mana ini ada yang siap tu. يصحب بهم ما في بطونهم والجلود. Sekecil lagi nanti kasih obat lagi ya. ولهم مقامع من حديد. Yang Lampai lah. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. mungkin kecamatan Dia cuma
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Oh, ya, itu dekat ke Dipanggil Korea dengan nomor peserta P3.31 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 52 halaman 419. Dipanggil Korea dengan nomor peserta P3.31 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 52 halaman 419. Disilakan bersiap-siap. Kori